hano na bukemakuru bwiza.com bayihaye nk'umutwe ugira uti u Rwanda rwafatiye ububirigi ibihano. Abatuga kuri leta y'u Rwanda kuri wa kabiri rero yatangaje ko yahagaritse imikoranire n'ububirigi mu bikorwa by'iterambere. Ni nyuma yo gushinja iki gihugu kuba gikomeje imikoranire na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu icengeza amatwara rigamije kurwangisha amahanga ndetse n'abatera nkunga barwo. U Rwanda rwemeje amakuru y'ihagarika ry'iriya mikoranire biciye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ububirigi bukaba bumaze iminsi bushyira igitutu ku bihugu byiganjemo ibigize umuryango umwe bw'i Burayi, abo bisaba gufatira u Rwanda ibihano ndetse no guhagarika amasezerano y'ubufatanye uriya muryango ufitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Hano batubwira ko Ububirigi ari kimwe mu bihugu byakunze gushyigikira ibirego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda byo kuba ruhu bufasha umutwe wa M23 ndetse rukaba rufite ingabo ku butaka bwa kiriya gihugu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ivuga ko Ububirigi bwarahisemo gufata uruhande biri mu burenganzira bwabwo, gusa bukaba budakwiye gukoresha iterambere muri politike. Bagize bati mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje guhamagarirwa gushyigikira urugendo rw'ubuhuza rwateganijwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'inama ihuriweho ya East African Community ndetse na SADC mu rwego rwo gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda Ububirigi bwatangije ubukangurambaga bufatanyije na Kongo bugamije gukomanyiriza u Rwanda ku kubona inkunga mpuzamahanga zigamije iterambere. Muri itangazo bakomeza bagira bati Ububirigi bwafashe icyemezo cya politiki cyo gufata uruhande muri aya makimbirane, kiri mu burenganzira bwabwo, ariko gukoresha iterambere muri politiki ntibikwiye na gato. U Rwanda rwashimangiye ko nta gihugu na kimwe mu karere gikwiye kubona inkunga giterwa mu iterambere ikoreshwa mu gushaka kucyotsa igitutu cya politike. Rugaragaza ko ingamba z'ibihano bitumvikanweho bibonwa gusa nk'ukwivanga kudafite ishingiro, guca intege gahunda y'ubuhuzi iyobowe na Afurika, kandi ibyo biteza ingorane zo gutinza gukemura amakimbirane mu mahoro. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibihano nk'ibyo u Rwanda rusabirwa inshuro nyinshi bitigeze bitanga umusaruro, ahubwo byenyegeza umuriro ku buryo ibibazo bikomeza kuba ingutu. Rwashimangiye kandi ko ibikorwa n'Ububirigi byerekana ko nta musingi ukomeye ugihari mu butwererane bufitanye na kiriya gihugu mu iterambere. Rwungamo rugira ruti ni muri urwo rwego u Rwanda ruhagaritse igihe gisigaye cya gahunda y'imikoranire ya 2024-2029 rwari rufitanye n'Ububirigi. Leta y'u Rwanda ivuga ko intego yarwo nyamukuru ari uguharanira ko umutekano ku mipaka yarwo ucungwa ndetse no gushyira burundu iherezo kuri politiki z'ubuhezanguni n'ivanguramoko mu karere. U Rwanda rwashimangiye kandi ko rukeneye amahoro n'igisubizo kirambye, bityo nta numwe ukwiriye gukomeza kurebera aya makimbirane agenda yisubiramo kubera imikorere mibi ya guverinoma ya Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga rwanashinje kunanirwa kurandura burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR wafatiwe ibihano na Loni. Izi mpande zombi runazishinje kunanirwa guha ubutabera abaturage bambuwe uburenganzira mu gihugu cyabo. Akubwa leta y'u Rwanda ubufatanye mu iterambere bukwiye kubakira ku bwubahane, mbere yo gushimangira ko abanyarwanda biyemeje gukoresha amafaranga y'inkunga mu buryo busobanutse ku buryo nta muterankunga urijujutira ko ayo yatanze yakoreshejwe nabi. Hano batwibutsa ko muri Mutarama mwaka ushize ari bw'u Rwanda n'Ububirigi byari byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu mishinga y'iterambere, akaba arafite agaciro ka miliyoni 95 z'amayero, ubare mu Munyarwanda ngo ni hafi miliyari 131 nk'uko umunyamakuru hano ku kinyamakuru bwiza.com yabyanditse. Ndagisubiramo, nta muntu numwe udufitiye umwenda wo kudukunda, no, ariko agomba kutwubaha. Ibyo nta n'ikindi cyongeramo. Rero kugira ngo atwubahe hari ibyo tugombwa twebwe ubwacu, mbe nabyo turasabwa kwiyubaha, sibyo? Kumenya indangagaciro zacu n'agaciro kacu, sibyo? No guhora igihe cyose twiteguye. Ibyo ndabibabwira